Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi reru. Risimu ra xiyimbeleri Papa Rolando Ntukulu wa N'wachapu leri nga thyiwa leswaku ri avuxeni a xigazeni leri nga huma eka lembe ra 2022 ri le ku tirheni kahle eka swiyenge swa mabulu swa ku xavisa vunanga, laha hi nga vona Salani the producer a fika a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a karhi a khensa swinene eka vaseketeri ku va risimu leri ri kote ku fikelela eka 1 million views, leswi hi nga vulaka leswaku i mhaka leyi kalaka swinene. Se loko risimu ri kala ri fikelela kwalano swi tikomba kahle leswaku ri vaseketeri va fiki va seketela hi ndlela hi xiyimo xa le henhla. Se mhaka leyi nga kona la kumbexana xivutiso lexi nga kona i ku xana xiyimbeleri kumbexana n'winyi wa nghoma Papa Rolando va nga va karhi va kuma tibobo kumbexana va nga va karhi va phemaphema hi risimu leriwani ke. Hikuva loko ho languta risimu leriwani fiki ri tirha kahle ka swiyenge swa mabulu tanihiloko minkarhi na yona yi cincile, vunanga byi xavisiwa ngopfu eka swiyenge swa mabulu. Loko hi languta hi tlhelo ra tigigi xiyimbeleri Papa Rolando hi nga vula leswaku ri va fiki va phemaphema swinene, kambe ku nga va ku ri na mhaka ya leswaku swi nga endleka leswaku xiyimbeleri Papa Rolando loko va kandziyisa risimu leriya mi kuma leswaku ri va ri kandziyisi hi basari. Ku ri kandziyisa hi basari swi vula leswaku ri va nga va kandziyisi risimu leriyani va nga humesangi na peni, leswi vulaka leswaku ri munhu loyi a nga humelerisa risimu na yena ku fanele ku va na ndlela leyi a faneleke a vuyeriwa hi yona. Leswi ndzi nga vulaka leswaku ri loko hi languta eka swiyenge swa mabulu swi tikomba kahle leswaku risimu leriyani munhu loyi a nga ri uploada i Salani the producer. Leswi ndzi nga vulaka leswaku ri Salani the producer na yena a nga va kumi ndlela ya ku va na yena a kumeka a vuyeriwa. Hikuva lexi karhataka mi kuma leswaku ri loko risimu ri nge za ri huma kumbexana ri nge se tiveka swi karhi swi nga tiveki leswaku ri loko se ri ta va ri humile ri ta fika ri tirha njhani. Mi kuma leswaku xiyimbeleri xi fika xi kandziyisiwa mahala kumbexana xi kandziyisa hi basari. Loko se risimu mi kuma leswaku ri fiki ri tirha kahle swinene se ku sungula ku huma swivulavula. Se na kwala mina hi vonelo ra mina ni vona nga ku Salani the producer loko ku ri ku hi yena a nga ku dyeni ka mintsengo ya kona ya risimu leriwani swi fanerini mhaka ya ku loko ho languta xiyimbeleri Papa Rolando va phemaphemini swinene na vona hi risimu leriyani. Se na yena Salani the producer tanihi ku xi xandla hikuva a chaya risimu leriyani mi kuma leswaku ri swi nga endleka leswaku ri a nga hakeriwangi tibobo kumbexani a nga nyikiwangi mizuko ya ku va a chaya risimu leriyani. Se na vona ingaku ku va a upload risimu leriyani ivi ku vuyeriwa yena ku va ku ri ndlela ya ku va na yena a kumeka a vuyeriwa. Hi leswi mina ni swi vonisaka swona eka mhaka leyiwani mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.